udumo lwayo lwazwakala ebantwini abasuke begulelwa zihlobo nabantwana. Nelinye ilanga izwi lafika kuyona ilele, ngoba yona yayinyanga, kodwa inyanga enogazi kubantu, eyayithanda lonke uhlobo lwabantu. Ngisho ababenza kabi yayibakhona. Uthi-ke uma efika ulizwi kuyo ilele, uthi mzazela, suka kule ndawo oyakhe kuyo uyokwakha ezweni lasenhla, ngoba kulelizwe ngizovusa inkosi enanya eyobusa lesizwe ngegazi. Ngiyakuyivusa endlini kaJama. Uthi le nkosi mangabe ifikile, nawe ulaka lwayo luyokwehlela kuwe. Kanti wena okhalweni lakho uyozala umuntu oyozala isikhonzi senhlupheko, igama laso kuyethiwa uShembe. Leli zwi lafika kumzazela liphindelela kuyena, limkhumbuza ngokubaluleka kwakhe emhlabeni, ukuba lapha okhalweni lakhe uphethe indoda ezala umuntu ongafani nabanye abantu. Wabopha imithwalo, wathi mangabe kusa kwesiyabhadalazi, wabophela iy'nkabi zakhe, wabopha imithwalo wayifaka emasaleni, wafaka esishibhini sey'nkabi, wathatha umndeni wakhe, basho phezulu abesifazane esishibhini, basho phezulu enjomaneni abesilisa. Wayesenqamula, wanqamula olundi, wayenqamula kaMphothi, wayenqamula kaMbambo, wawela imfolozi emhlophe, wayewaqhamukela entaba emhlophe, la afike wasethula khona endaweni yaseNkaphane, ukuba yena usibanibani osuka ezweni elithile. Njengoba esuka lapha ususwa into ethile, babe sebemukela laba bantu, kodwa mase bebemukela abamemukelanga njengendoda kaKhumalo, babamba lelizwi lokugcina okuyilona ayedizelela enduneni yakhona nasenkosini, okuyilona elamsusa kwaceza. Base bethi-ke shuthu uShembe, ngoba izwa edizelela lelizwa engalazi elokuba lo Shembe uyobenjani. Lokuthiwa uyozalwa okhalweni lakhe, wayefike mayevele ebantwini evele ngasewuyena uKhumalo, kodwa babembiza ngoShembe ngoba babeqala ukuzwa igama elithi Shembe emhlabeni. Kuleyo mihla uphombela wayengabikho ngokwenyama, wayehlala emkhathini engqolobaneni yamagugu. Abaprofethi basezulwini besuke bezokwehlela ezweni, asuke uNkulunkulu esikhethile noma esithandile ezonweni zaso nasemaphutheni. Uma esefuna ukusigeza besehlisela umprofethi kuso, afike umprofethi asigeze, lesi sizwe bese silunga, sulungela ukudumisa uNkulunkulu. Lo mprofethi mayefika emhlabeni, uyena ofika nemithetho kubantu. Mayefika lo mprofethi, ufika abantu benamasiko abo ababewaphiwe umvelinqangi. Mala amasiko engawathandi, ewabona ukuthi awahambiselani noThixo, unamandla yena okuwachitha. Mala amasiko engakhathi noNkulunkulu, unamandla ukuwagona, awathatha awasebenzisa
umthetho wokuba ukhonza uNkulunkulu ukuze thina simlandelayo inkolo engasehluli, ngoba uqale wathatha izinto ebengamasiko ayezimkhuba ebesiphila ngazo lezaziyo wazoyisebenzisa kithi, ngoba kubuShembe wathitha bonke abantu umveli ncahaye baphe khona babengeke naye bememukele kulelizwe abanye. Mangabe esefikile umzazela endaweni yakaXesa, wazalwa insizwa owathi umayekisa. Le nsizwa yakhe yakhula yahamba ngelinye ilanga yayefuna umsebenzi, manyuka namaplazi yaye yafika eNtabazwe ihamba ifuna umsebenzi, yaye yafika yaqashwa. Uma iqashwa ibhunu eyayisebenza kulona yase ithi ngoba umsebenzi wenzayo noyise usemdala nabafowabo sebekhulile, yase ifuna indawo. Le ndawo bayinika, kodwa khona into eyalenziwa uyise ebantwini bakwaZulu, kwawukuthi mangabe la kwaZulu ubanje umthakathi kuzwakale ukuthi uzoyehla enodini, babebalela abathakathi bebalele kule ndoda yakaKhumalo betshela yona ukuthi ayobacelela intethelelo lembeni, kodwa le ndoda yayingazingaya, yayibathatha laba bantu ibagone ibacele ibasebenzise ukuthi boyimbele imithi besikwazi kwelapha abantu. Leli gama lakaKhumalo laphela, kwathi ngokwenzeka lokho abantu bakwaZulu basebethi umzazela uyabathanda abathakathi, kwagcina igama lomuzi wakhe sekukwanontanda abathakathi, kodwa lalingaqanjwanga uyena, laqanjwa abantu ayebakhele ngoba sizabathatha ekufeni. Thema ngabe insizwa yakhe seyiwakhile umuzi, yaseyehla yaya eNtabamhlophe iyolanda abazali bayo, iyolanda ihlobo zayo, yasiyowakha naseNtabazwe. Kulapho-ke uNkulunkulu enza khona imanga. Uthi-ke uyise walensizwa uthi mntanami ngiyazi enqola nje nayo sewufika esigabeni sokuba uzoyifunela wakho umama ozomzalela kuyena abantwana. Uthi mntanami nami bengajabula uma ngihambe emhlabeni, ngihambe emhlabeni sengazi ukuthi ukhona umuntu oyathi uma unenkinga ubonisane naye uxoxe naye. Uthi-ke ngifuna ukwazi ukuthi mntanami ikuphi la inhliziyo yakho ebone khona imbali ongayithatha uzoyitshala lapha emagcekeni akulomuzi. Uyashola lona intombi ayithanda, usethi kuyise uthi kodwa mntanami mina yami inhliziyo ihleli kule ngane kaMalindi, ihleli lo mntwana othiwa uSitheya. Uthi ngiyamthanda lo mntwana kaMthimkhulu, bengathanda ndodana yami nawe mawuganwa uthathe leya ngane, ngithanda isizotha kanye nenhlonipho nayo, ngohlonipha izwi likayise. Uthi kulungile baba, izwi lakho kalikhule mina kanciphe. Bayincokola nje le ndaba ntambama, wathi uyise belala wavuka esenze isithembiso sokuthi uzovuka ekuseni aye kulo muzi wakaHadebe eyomkhongela eyocela isihlobo esihle. Kanti uNkulunkulu ufika kule ndoda yakamzazela nale ngane ngapha eNtabazwe, uyafika kuyona. Uma efika uNkulunkulu kuSitheya, kwakuthi uma etshela abazali bakhe ukuba njalo mangilele noma ngihleli kunezwi elifikayo lithi angiphathe kahle ngoba okhalweni lami lohlala isikhonzi senhlupheko ogama laso loba uShembe. Kwakuthi uma exoxela nodanga babemhleka usulu bethi uyagula uphamdelelwe ikhanda, yake yakuphi into enjalo. Lento
wangeni musha kodwa walilalela lelizwi ngelinanga eqashiwe besebenza eplazini lomlungu befuna ukolweni babeyibopha ithungo lesi ikakolweni bese beyayimisa njengesithungo sotshani mangabe behleli behla kuyaxoxwa nje kwase kusuka ishingishane somoya mawusuka lo moya ezinye ithungo zamanye amantombazana ayenawo zonke zawa kwasale sakhe kuphela simile bakhuluma bathi abanye unenhlanhla abanye basho lokho laselifika lelizwi kuyena lathi sitheya njengoba ngithi uzuyiphathe kahle okhalweni lakho uyozala isiqonzi senhlupheko uyozala ushembe wathi mina obefikile phakathi kwalabo abantwana ubunabo bengizobheka ukuthi nihleli kanjani nikhuluma ngani kodwa ngathola ukuthi zonke lezi ngane ohleli nazo sezawulahla umthetho ayisaphelele uthi ngufica ubambile umthetho ingakho esakhe isithungo singawanga ezazoyiwiswa ukuthi sezangcoliswa abafana walibamba lelizwi kwathi mangabe ifika le ndoda izolobola bathi hawa lumfula ngoba behlukanisa umfula nalomuzi wakahadele yafika emfuleni yathatha amatshe amhlophe amahle sitholele nathi emakhaya lawo matshe khona angisawaboni manje kweluseni sasithi maselusini inkomo sithathe lawo matshe makumakhaza sisondele eduze kwenhlaba siqoqa utshani bese siwashanisa kanje nevutha umlilo kokhele kutshani bese siyotha sebaqoqa abelungu namhlanje abukwa ngemali kodwa yona into bephilwa ngayo kudala imentshisi ingekho bebebasa ngawo lawo matsha emhlophe mangabe sefikile egcekeni uyakhuleka-ke njengabantu bonke bese ephuma umnumzana lophungane ethi mayefika nje bese wathitha phansi lamatshe athi yemukela nazi inkomo zakho phungana abuze lona athi ukhuluma ngani athi phungane nazi inkomo zakho ephosa lamatshe bese buze ethi ufuna iphi ingane athi ngifuna usitheya bese yathumela enye yamadodakazi akhe ukuthi akayobizwa bese ethi mntanami isitheya yemukela nazi inkomo zami sifela nabakwaMtungwa ifela nabakwaShembe ethi-ke le ndodakazi yakhe wena babuya bathanda laba bantu uthi uphungane yebo mntanami ngiyabathanda uthi-ke naye baba manciphe mina izwi lakho likhule wayesesuka esehamba usitheya uma esuka kuyise kwase kwehla isililo kuye usekhumbula le ndaba yalelizwi elalithi uyozala uShembe uma sekufika umuntu ezolobola esefika ebiza ngoShembe sekugcwala incwadi yaleli yazwi ukuthi lo muntu wayekhuluma into ekhona wayengaqhaquli wayengafaniseli wayekhuluma into eyakwenzeka nakho namhlanje seyithuke seyogana kaShembe into abangakaze beyibona emhlabeni wahamba wakano umayegano mayekisa maseganiwe wazala ingane bathi bobaba bakuthi usitheya abantwana mayebathola baze baba 10 esibelethweni sakhe kodwa wayenathi umntwana engamthola wakuthi lapha eqala nje ethi uthatha unyawo ahlatshwe ikhanda adlule emhlabeni bashona laba bantwana mase kuzala uPhombela wabo wesithathu esibelethweni samina uma ngabe uPhombela ezelwe kwathi naye lapha ethi uthatha unyawo uyahamba wasehlabeka wedlule emhlabeni saphinde sahlasela isililo esahlasele kulendlu yakwaShembe uma kukhulunywa kwenziwani kwasuka amadoda ayemba isipha lakhe ngezansi komuzi into eyayandile kulomuzi kwakungamathuna ey'ngane yamahadebe kuphela iwona emaningi ukwedlula umndeni walapha ekhaya uma ngabe
bemba ifipha lapha engasazi noSitheya ukuthi lelizwi elalisho umbelebele elalisho liphindelela ligqiga njengesangoma lithi uyozala isikhonzi senhlupheko umuntu oyobamkhulu emhlabeni oyothiwa uShembe kanti lalisho ukuthini mangabe sekhamba lona ebese kuyena themba lakhe bathi ke mangabe ekambalele elaliswe lapho emseleni khenqe wehlelo nina lapha namanye amakhosikazi amzimamisile kwafika ingane yomfana evele kweluseni uma ifika yafuna ubaba bakhe yasethi baba sithe sihleli selusa inkomo khona inkomo yalapha ekhaya emhlophe inini phayikweche ibheke ezantsi inenalutho siyibonele inkabishayela phansi etsheni yafa mangabe kufika lombiko wokuthi kufika inkabe emhlophe yalapha kwaShembe ngapha kuziliwe kuzilelwe ingane ehambile emhlabeni usethi kuyise ulikhozana kamahlobo othi mnumzane ngicela ungihambele uye kusibanibani esangomeni uyongibhekela kuso ukuthi lento ishoni ngoba lento iyakhuluma mayihamba lento isendleleni iyalapha yayihlola yathi mayifika yafika isathi sangoma hayi umtshele umntakashembe uthi engakhathazeki njengoba bekufanele yankabi phayikweche uNkulunkulu ebebuyisa umphefumulo wengane lele emseleni abazoyifihla ntambama ngempela sathi sangoma mangabe safika lapho kwaShembe abantu bonke sebejabule behleka singazi kwenze njani omama bahlele endlini bahenqile bathi behleli babona ingubo inyakaza ongibozwe ngayo uShembe manyakaza lengubo basebebiza ingane zayibhula wavuka wahlala ngezinqa wayesethi unina ngenibiza amadoda abantu abami atshelena yebo kumbe eminyango abuya amadoda azobuka endlini bathola ukuthi uShembe usevukile uhleli ngezinqa uthi kuShembe xoxa uthi ngiyabona shothi uNkulunkulu wayethanda ngibe owamazibulo zibulo lesini sikamame yingakho abafowethu laba bawu9 bedlula bonke emhlabeni ngasala ngedwa ma uShembe khula uthende eminyaka ewu11 emfana nje ngoba ukhule elusa izimvu mangabe khula enalo 11 years eyamukelisa isidlo sokuqala engakangene enkonzweni engabhajathisiwe wayelusa izimvu ehlala eduze komfula weplazi likaBlema emsebenzele sakhuluma izwi kuye lithi Shembe ngifuna uyomukelisa abantu abamisidlo laba bantwana uzobathela emanzini wahamba uShembe esha sona lesinka sikakolweni wathi mayefika wahlala eduze komfula imvuthu yesinkwa yayiwele emanzini kukhuphuka inhlanzi bese zidla lemvuthu yesinkwa kwele emanzini wayesadama esithatha lesinkwa esicuthe engasasidli wayesesifala emanzini inhlanzi iqaqele esandleni sakhe zidla lesinkwa kwasekhulumiswe ezulwini lathi bona-ke laba abantu abamShembe ebengithi ozobemukelisa isidlo wathi mayeqeda lapho wayesesuka esebuyele kweluseni izimvu uma ngabe ehleli wahlaselwa iphanga walamba kakhulu uma elamba wayesebuka insimu yomlungu le ayemsebenzela inamapentshisi wayesethandaza wathi Nkosi ngiyacela ukuba ungivumele ngiyokha amapentshisi omlungu laphana iphanga liyangibulala ngicela umlungu engangiboni akwase wabuya mpendula akazaphendula lutho wayembethi isiphuku semvu esilengise lapha ngaphambili wayeseyahamba engena ensimini yomlungu wagibela emthini wakha amapentshisi ewathela lapha esiphukwini uma engena umnikazi weplasi ubona inyawo phansi uthi kukhona lokho ongabafana okuntshontsha amapentshisi abo uphethe isibhamu uthi ngiyoze nguthole washawa uvalo lameka ngaphezulu mangabe meka ngaphezulu kwakhuluma izwi lathi ungamnaki naka mina omthandazileyo waphuma nalamapentshisi wahamba uma ephuma ehamba lelizwi elalimthuma lali
lokhu kufika kuyena njalo limkhumbuza ngokubaleka kokuza lapha eNatal. Mangabele ngiyajomba mayesesuka eNtabazo ebuya le eSuthu ngoba abantu bokuqala ababanenhlanhla ukuthi uShembe afike ezweni labo kwaba beSuthu esigodlweni saseSuthu la aphuma khona uShembe segqoka umjiva lo wamasosha ebekade sewugqoke kaMashodisela kodwa wona waqala le eSuthu ephuma khona ezalapha. Mayesephuma wafike waboshwa eNtabazo kwathiwa ukofa abantu uvukela umbuso. Uthi ke mayegwetshwa wathi kulungile noma ngaboshwa kodwa izwi likaZulu liyozwakala emhlabeni wonke kuyodina uShembe. Osayibusiseni ekuzweni. Sitya sasezulwini